E toi whaatala whātu tala whāla Radio Samoa i le nei tai au alo maia o tala o le nei fo iasa tofi. Ua toe tusi whaamalo si mai le minister le vai i whafo i le avanoa. E whaali fina ngalo ai whainga fōu e sui ai le tūpā o le tino, 6, e whaamawina i le pepa whānau e loa i le tūpā e mai tau li ai po le gender. E le o le taimi mua mua le nei wa whaatala no ai le nei mata upu. Ma ewi o le ana whaali fina ngalo tangata lau tele i le lua afe se fuluwalu. E le imawa uma i le to o tele le avanoa ma o le ua toe tatala mai ai mo le community e au fiei tangata Maori, tangata Pasifika, whaapea tupulanga. O le pili le nei e mawhaiai e tangata o na suia le tu paulo o whaamawina i le pepa whanau. Pe āmana na o atangia mai ei le tu paulo o mai tauli ai i lātou. I le tali tonunga le malo e tu sama le lafo wa whaatu. O se whainga e sili atu o na whaingo o fie mo tangata. O le atu ina atu tala sanga tangata sui e o lātou i tūpai au wala i se tau tino ngalo ia. I le taimi nei e tatau i tangata o lo mana na o e sui tūpai pepa whanau o na tu ina atu se talo sanga i le family court ma a whai e tadia lea pili o le a leto e mo umia i loa le tu ina atu se talo sanga i lea whaamsinonga. E se mai i lea o lea fo i e tatau i tangata o na wha i loa se whaamauningo se tau tonga na whai e le tino e sui ai le tino i le tūpau mana na o e whaamawina i le pepa whanau. Peitai, ua whaalea o ngai na umatulanga nei le whaangasolonga fōua iai nei. O le nei swingo se vaenga o le Births, Marriages and Relationship Registration Bill po le tū lafono tau whaofi. Ma o le ama whaiona whaasoa i eifina ngalo i se taimi muli muli ane o le nei tau sanga. O se avanoa wa toe maua nei e whaaleo i manatu o tangata lau tele, ai mai se lava i o tātou lava tangata Pasifika, ma e talitono le awhi soasoani whaiei se whaai unga mautu o le malo i swinga wa whaatu mai. O lea ua sau le wala au mai le malo i tangata kiwi o loi au se talia, e toe fo'i mai a o whaatupula i a pea le whai numero cases whaamaoni o le COVID. O lo popole le minsta o COVID Chris Hipkins i le whaaupopo cases lea ua sosolo atu i a melepone, ma e ono tau fia i fo'i male whiawa isa o loto male stete o Victoria. Fitu cases whaamaoni a melepone ana nafi tu e le community, ma ufa iloa le minsta, o lo fe sota i pia nei male vaenga o le soifua malo loi nei au se talia. A o whaopopo ai cases whaapea no fuanga na iei nei cases whaamaonia. Ua sau noa Hipkins, wa tatau nei tangata ni usila ona toi mawhauwhau. I le ono ha a fio o lo lato iei melepone pe a whai ai alu whaatetele, ma tau fia ai whai ngā malanga waalele o mai i ni usila. O New South Wales lea fo ina sautala na nafi, wa toi whaopopo leisi lua vai aso a lato tapu. Ma ua tata mai i sau noanga le minsta, e fōlinga mai o le ale ai nisi potu ava noa wha anofo e sea i le vai tau o le kerisimasi. E pe ona ia tā ua i le taimi nei, e le o mawhai ona fesoso ani tata toi fo i mai i taimi fia fia o le kerisimasi. O le pō fo i ana pōna sa waifau tuanga le vaenga le vai fafo wha asanga i tata ni usila lo i nei au se talia e aua ne i whai malanga atu i Victoria. Latalata i le tasi a whe tangata whai ngāluenga le Inland Revenue i Wellingtone, o le ua whai ngāluenga mai le whale, ona ua le saunga le mū le whale tele o lo i ai. O le whai unga wa whai a o tapena ngāluenga toi whaalelei o le whale fo ngā whale fitu i Featherston Street, lea o lo wha o ngā ina le Inland Revenue. E whaapea o le taimi na tāpena i le toi whaafowo le lisi le pūlenga, le ana toi so i nai ma māua i le whesilingi o le saunga le mū o le whale tele. Ai report le News Hub, e le o yeise whai unga mau tutu wa whai nei i le luma na i o le whale, ai maise, o le a ngai i luma o ngā luenga a le ofisa le Inland Revenue i Wellingtone. O le wa amata wha o ngā le wha ua e whai eisia ki o COVID mō tangata whai ngā luenga i tua oi. O le aso nafina sa wail wha mauninga me le minsta o COVID Chris Hipkins, ma e wha apeolo o ngā totono o le masina fou. O le a amata ma whai e ona wha o ngā mō siaki o i lato o lo whai siaki i vai aso taitasi. O se isi lea awala wa ma whai e ona suianga i ai le siaki na mua i whaia o le tuianga i totono le isu. Ma e tali tono Hipkins o le awhe sosoani tele le i tangata ngā lulu e tua oi le e whai apeo lato siaki masani. O le amatalo i o le whaatangana e wha o ngā le wha ua e whai e siaki. Na sa wai fo i matala o pepa o whaasalanga e se 10 miliona watu i nātu i tangata ngā lulu e tua oi. E le o sita ia siaki masani. Whaamanino le minsta ai ele i tu inatu whaasalanga o lea sa tu ua wanoa ai maise o le whaamanatu malapata i ngāloa ia whautua i nai lato o whaasala. E tatau nau sita ia ta iala watu ina mai ele mālo mo tangata ngā lulu e tua oi. O nei whaasalanga o le alafo i le pusa meli ma i meli ma o le tuas 10 miliona o whaasala o le a whaasala tupe.
Tala muli muli, o loo whaopopo pēa tangata o le au vaa le Viking Bay, au i nātu i no fuanga whaanofo e sea i Wellingtone. O le ana sautala nafiu au ina o mātu le vaenga o whaamau ni o lātou siaki, ai no nofo le isi to a lima, na saulua i siaki e negative i lunga le vaa. Pei tai o le isi to a tasi sa i lunga le vaa wa ngase ngase, ma o le o toi au i nātu ai no fuanga whaanofo e sea. Ma o lo tālia lona siaki le ana toi whai o le koviti. O le au vaa uma fo i wa whaamau nia siaki, e le ai ma se case e feso o ta ima cases whaamau nia a New Zealand lo iai. Ma o le to atasio i lato ua whaamau nia wa mau e le Delta. Sau nol polo fesa Des Coleman mai le University o Kilani, sa le tatau lava ona whaatanga le nei au vaa au noa ma siaki o koviti. Ai mai se, o le tatau ona whaanofo e sea. E le o le ulwa i taimi le nei wa tau nuu mai ei seila mai whawhai le atu nuu e le tau whaanofo e sea. Ma ua sau noaila li polo fesa, ua tatau ia New Zealand o na oa oina mailana le sona i le mea ua tupu nei ia New South Wales i Ausitalia. Tala naul tae au manuia le nei aso tofi.